Hayi isishiphelene ngempela ke manje between uTamara no Max Mqadi kanjalo noMyeza baqala lento ibhekene ngiziqu zoboya sihlale ku live wonke silalela ake uthole nje amazwibela uyilalelele ubeze ukuthi bathini noMyeza bese ke ngapha ulalela uTamara nje ake bayikhulumela ngoba cha hayi kubi kona. Mina ukugcina ku live ngathi angisenayo into engoyihlala noma esengisayikhuluma ngoTamara. The case is closed. Ngakubeka nje kwacaca ngasikhathi leso kodwa kade lokhu kufika abantu bayabuza ke ukuthi liphi ipholo iningi vele kade kuyiteam lengale. Ngase ngathinteka kwabuza omunye umfowethu khona omunye umfowethu wayifaka imali nje ethe ukubheka wathi Myeza ukwazi mfethu ungasi-update ukuthi kwenzakalani kulokhu uthi awazi kuzokwenzakala ukuthi nangelinye ilanga kuphinde kube nokungathembeki. So leyo nto leyo ke it like brought to my attention ukuthi Linda Mana sihle. So leyo nto leyo I had to respond ukuthi kwagcina ngiphoqeleleka ukuthi manje kubebuza abantu ukuthi ithini update kwenzakaleni ngoba phela kade ukuthi akufakwe esikhwameni ngomuntu kade nami naye lo bhuti useyabona la ko live baningi live bayenze isomthuzile vele akusadingi ukumchazela kwaye usesitholile istory la uyasazi na uyasibona mina yazi ukuthi siyangichaza na ukuthini ngichaza na ukuthi bonke abantu abebesho bethi usiyayi scam igama lakho Thixo ngoba bayabona ukuthi futhi uTamara ke scam wena wongahlangena kusintela nifomeni nobabili le because if intela nifomeni oyi2 ukuthi hayi nizoqola abantu futhi ngabe phela nawe awubonakali ngabe lama VN awadedeliwe so kusho ukuthi khona la khambe kwahamba khona kwayinkinga hlanganani ke nalo bathathu ninazi nami mhlawumbe ngafunelana nengane nayo nibuyise Nkosi kanti bafethu nemali eza easy vele iyakwenza udelele imali eza imali ongayisebenzanga esikupha yona uzobuya uzosikhibhela la hayi zona we kwasho la besutha wayihola kuphi 50k bese wamhola yini 50k ingaka azophinde futhi azodelela la lawe ugewuthini ayibafethu vela nithathe ukuthi ngiyomshayina sizothini ebantwini wena Myeza akukho live ozomhosta la lokuphendulana nezinto umntwana ujabulela u50k ku right siyabonga ayivala ofuna indaba kangene kuTamara buzindaba kanye nobhuti lohlinile la myekele nakhulume bafethu uTalako ongaphela ayikhulumele yena yabona mina indaba emali yembuzi yasemlazi bengingayikholwa kodwa lento isilida ayikuningi wesibiya saze sayihlekisa ngisho ngehla ngidilika ngize ekhaya ngiyafuna ukuzophuza nawe itiya ngikuhleke live mfana ngithi kunjani manje uzothini ebantwini yini abona bafethu umama weMyeza weMyeza yeah bhuti man wena nalensizwe ehlini la screen ni right yeah sithole kahle funa sithole kini nobathathu ukuthi ni kanjani ngoba before sibhala i-details ezithi ngaze ngayisola ufuna sithole kini nobathathu uqala akulahla mbele ungakufelwa ubhedila kuhambanga kahle bafethu ongenzela umfundo wamamngaka manje sengathi manje iwadi lami liyalwa manje hayi Wesihle ngokhala nje impela uma uvala live ngiyakhala hayi into ngizona wesihle siyabonga kodwa yena uNkulunkulu uNkulunkulu wakho
Hayi, kunezinto efuna siyiphendule. No, sizazolungisa iwadi qala bese uzophendula lo. Man, ungalokuzi ngembuzo fast. Hayi bandle. Hey. Yeah, but Yes. ubani okhuluma siyabonga. Yebo siyabonga. Hayi ya mina mfowethu mina ngifuna uqamba manga mfowethu ngiphoxekile nje mase sengizwa sekunje bengithanda lento yakho noTamara ngisupporta kakhulu ngoba ukho live abungiloza ukubuka nje yabo singaphuma kahle kodwa engakusho nje bafo mina ngathi Hey, uma bayekhala eshonelwe ingane esemseleni. ungakhali myenza mfowethu ungakhali phambi kwezitha zakho mfowethu please Yabo bakufana lo life ngizokhala kanjalo ngoba ngiyangidlaza lapha ku7. Ngizokhala nje lo mkhalo lo ongasabanga usengideni ukhala lo nje ovela uthi Hey bafethu. hawu Yazi cha lento lena niyithatha kabi lento le niyithatha ngoshukela ayikho ngoshukela